ولی تماشا نیجا سباراتی و پرسی بریارا دادگاه بلندی ترکیه جبو گرتن هدفه برس سرحات ارن جگره هفسرو که هدفه و بر پرسی کمیتا یاسایی هدفه گرمنه که واتا و باش هایداری و پرسی برس ارن عبارتا باش به که واتا گلو یعنی اف بریارا کل دادگاه درچه جبو گرتن هدفه و بریار نهایت پاش خستنجی جبو پشتی حال بجارتان بیاوه مبستاوان چه بو ویکی Anayasa Mahkemesi دادگاه دستوری ایرو بریار خوادا و داخوازمه پاشخستن رد کرد. دما مسئله دادگاه دستوری دا بو مگوتو بو ام دخوازن وک پارتین دن به مرجن وک هف بشتاری هل بجارتن بن چاوا آلیکاریا گنجینه بلوان تکرن بو مجبره ورک کرن هر وها سر پارتیا ما دوزا گرتنه هیا اوجی یک آلیبونی زحمت دکم جبو پارتیا ما بکار به سیاست خوی هل بجارتن زلال بکم دبی اف بریار بو پاش هل بجارتن وره عشقه کرن لی دادگاه دستوری اف داخوازه ما به یک دنگی رد کرد و اف بریار ام اف دوزه کو درباری پارتیا ما دهاتیه وکرن دادگاه دستوری اف سیاستن کو دیجی پارتیا ما هاتنه کرن لنچ کرن داخویانین دستالاته هم بر وان داخویانیان ستو خواه کریه خواه چمان دیم و دره دایه کو دستحلات سیاست دیزاین بکه اف بریار جی دیسا دوی آراسته دایم و دخوازن پارتیا ما بشداری هل بجارتنه به اف بریار جی دوی چرچه ده مرف کاره بنرخینم لپیش دادگاه دستوری بریاره که دیروکی هبو دکاری بو خودیل یاسای درکه و وک دولت یاسا تف بگره لی مخابن دادگاه دستوری بریا دو روژا هفبش دستلات دولت باخچلی گف خوار بو گف دادگاه دستوری خوار بو وانج خواه هم بر باخچلی خواه چماندن و نکاری برخواه بده نکاری او هیزا خوان نشان بده جبر و ایرو بریارکی وها درخست لبام او دیجی یاسایه و چارده آدار داجی ده پارتیا ولی کواتا بریاره و کند بیجن بریاره که یاسایی به چه انکو سیاسی جی به گلو یعنی هند بینن ریکار حوصانه و ساد جوارن که هدف ده بیتا گرتن و اگر هدف بیتا گرتن هیچ الترناتیوی که دن های یاسایی بنمونه این استیناف کن جارا کدن و بریاره Yani bugün Anayasa Mahkemesi İru dadgah desturi biryari kutdaye diji HDP, diji Kurdan, yani kes alin demokratın ku çepkirin ku لگل کردانن نخواسته تبله هلبجارتن ببین هلبجارتن چارده گلانه devre kirin yani seçime girecek partiyen ku tevle helbijartine binide de listeyn berbjerin xwe بدن komisyona bilind le derbare partiya me de hêjî proseye girtinê didome ev biryar tê wate ku nayê xwestin HDP û Kurd beşdarî helbijartinê bibin me berê jî ev hesab kirib ku dibe ku biryarekî wiha derkeve desthilat bi ser dadgeha destûrê re pêngavên nû dike û me ji amedekariya xwe di wê çerçevê de kiribû ev biryara dadgehê jî em dibêjin biryara siyasetê ye me ev hesab kiribû amedekariyên me hebû xebatên me hebûn ev jî egerek bû yek ji wan bijardeyên bû
her halükarda. ام لهر halükarda ام تبل هل بجارتنه ببن او نخوازن جی ام تو کس تو آلین نکاره ایراده ما آستان بکه بجاردین ما زیده نجیه که زیده ترنه هم بومه برای گشتی گرنگه بزن بین بجارده HDP اکر هاتا گرتن گلو وکو سیان پارتیات نوا پارلمانا ترکیه دا و پارتیا پرانیا دنگین کردان لترکیه بدست بخدی چه به اگر هاتا گرتن الترناتیو که و یک کنکریتی به باندور هیه Evet, birden fazla بله alternatif جیکی var. زیدتر آلترناتیفین مهنه Normalde Yüksek Seçim Kurulu seçime girme komisyona yeterliliğini bilinde hel sahip bijartını partilerin 12 Ocak'ta her yıl partiyin ku Ocak ayının dikarin ikinci başları haftasında hel bijartını bibin açıklardı. Ama 12 May'da bu sene aşkara Yüksek dikir. Seçim Kurulu İsal seçime girme İsal yeterliliğini partileri bile partiyin ku başları bile hel bijartını bibin HDP'nin aşkara seçime nekiriye. hazırlanmasını Ev engelleyecek bir jî şeydir. ji bo Dolayısıyla biz astankirina ihtimaliyle amadekariyin HDP'ye. Dema emvan hemuyan tinin berçava gelek parti hene ku neziki mene tevle hel bijartını dibin girme koşullarına em derfete meheye em jiyeke zedetir partiyan tevle hel bijartını bibin دوی وارد جی کارم بردوامه اف بریاره دادگه هیجی ده ریوبریا ما بنرخینه و همو بجاردن بینه پیشخوه و بریاره کی بده Evata Bres Eren Tuako Beguban Kerem Psiareke siyasi duri siyaset Pesen yasayı bikeyn. Masa şaş Ali heye hatta naci civin heye leber bijare ve namzetiyan bu seru kumariye niye? Şoy ittifaka Cumhuriye Beyliye ku Erdoğan'ı de be herçende henek serincin yasayı jili ser ve kehne. Gelu namzeti HDP de be hatta vega ve HDP xoy kilay kiriye kovanji namzeti ser kumariye be. Yan na bayna her du kadar pişgiriye bedene ki yan de baykutken alternatif çiye. Yok biz yani kendi adayımızı emi namzeti xwe dest nişan bikin u dinava 15 rojan da emi aşkara bikin. He berejî me gotu bu pirsgirêkên serekeyên Tirkiye hene û aliyên ku bixwazin ji bo çareserkirina van pirsgirêkên sereke divê li gel me danûsandinan bikin و اگر وها نکن ام پشتوانیا وان نکن امی به هف پیمانیا خود تبل هل بجارتنه ببین نها امی به اتفاق خو و بنامزت خو تبل هل بجارتنه ببین دوی وارد تک گمانه کی من نینه دا خوز را گشتی جی Üç nabeki eşkira heye bu namzeti HDP ki be gelu bu seru kumariye ke de ravşeke ve hada be. Şu an itibariyle yani bir meser partiya me yani hevbeşin ittifakı veke havzek amade kire gelekin naftin لسر وان ناوان گوتوبیش هنه امی به هف پیمانین خوره کسی که ام بکن نامزد امی دست نشان بکن و امی ناوی خواه بر رای گشتی را گهینن هی ناوی کی دیار نبویه گلک ناو هنه اموان سر وان همون ناوان ام کار دکن و امی لسر یکی بریار بدن ولی برس سرحات ارن جگره سرو که HDP و برپسی کمیتا یا سایی HDP گلک سپاس ایواره که خوش